Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. กรมชิบันตาบันเป็นเคระบันเป็นตริกรรมหน่อยกับ Digital India Land Records Modernization Program หาเดียนบุกลัดกับจิลาวและเด็บบันไอกับจิงมันเจอร์อยากกับ Land Act จองกับ Khasi Hills Autonomous District Council ดังเช่นกิลาเล็กบันนี้กันดูอีกเฮออฟิสารจองกับ Land Records บัดอิวสกัตรีกับ Ministry of Rural Development กับสรการอินเดียหา New Delhi อยากนี้ก็จริงเลยชัด Delhi ไล่ลำดาว Executive Member กับ KHEDC ปะไปอีกขนาด Land อุบะไตบอร์ปะทาวdah kebayalam lang ru yaki executive member na GHEDC bat kumju ru na GHEDC. Habai kran makabati CTV ubat tebor pathau bade executive member kat Natlan jongka GHEDC. Ula ong baka jinglek ke jongki sha Delhi kalong ban pen klan yak Digital India Land Record Modernization Program nak bentaban bu record. Hakabai dai ber ka khandau ka syam bat loi thu ru ba nakalyang jong uskatri ka Ministry of Rural Development ula pen paw yak jinkmen yaka jinglong balak loy ka KHEDC ban pentri kamno yaka Digital India Land Record. Pi adian bang simti kum UM in charge kalah. Bad adian kum pilatip ba adian mengiyo ka asan no governor bade kalan ak jongi. Te kawan ka jing perkhat ak department ka bangapat kat ka observe ba kum no ngin kampan klan susu igani kal kom penbet jongi ka bade ka jing bu iki record habede begini ki kendok siap hapoka bahap jurusin juga hasil jungi te kaladan kajing persang naka central government hagini sistem lelno ban pha executive council bahkan le kita ka sometua ka badai kan ni land record makani ka sometua pat kami hap ka kombat kando jungi mar bakawan ning baka panchatiraj ministry panchatiraj ka kami hap ka miran matap ni ka tangi klem tre pande Barhagi ni ki sembalik nor gi ba kasokat kami ka kwa ingi bangin persang ban entrekam nak property card kataru kamlong ditakadau kapen bangin tengklan ni ka kombat kando ni ban bu ka record ka pelong ni ba yang pai kamat sini ka DILRMP ka Digitalized India Land Record Management Program yang central government ya ka ba wat ka state government ru how kan dai khat kana spa kana pinyo kala mandit ba habide bakalan record kade bande nakaliang ka council ka banne kita kada ngilit dari bani kedu iki he ke bahap apa ka ministry jong rural department land record land resource department bani keren ban introduce no egini digitalize of land record apa ka jurisdiction joka khasel autonomous district council pina kaliang joki na uskatri khamtam mangi dan meeting ba uskatri joka ministry jonga rural development land resource department Nagalang juga pun pau kecing kemen nomor pun ladun kecing on aslam ha nomor kum mengitip kalau ba ka digitalize land record borok ko geri la lelot ka basadin ta ka dis ka than na mingi ke jongi te ngingi de ki district ni kong ba approach ya ka ministry ba nagalang ki ka adap kecing kemen fi ka jing man toy ka bangin yo anakani ka digitalize land record kalau ba ki record ki bangi dan ta ki manual record sta mak bangi pendap apa register issue ande ta lawan kan ni online shop la ban page iki jaka ki badan record mo ne ta kata ngala la ro ban penbet iki ni je kaja cakar ki babun ki liang natas koiru kanerap ingi ban page mano badan caka haka caka cungi lagi ki trajelana ki la ban ki barjelaro yuk yola bentit jakaling bahkan ni syangin upload poka jalan ni kamtam ke bedi poka border area le ke bangin sa syamba lingba tagi pentrekam ke digitalize land record ke jungi kata ke digawe ke ba nakalian ke ministry ro ke insist bat ke jingi nong kan buan bahana kan makin ki syang la le digitalize kan suk kamtam ni kini rap pakin yo scheme nak sarkar ini ka PMAY tu skim snai yang ru lingba kan ni ka digitalize land record ke labor record bani ka tur kan pensuk maka along online ke ministry laling ka bani kwa bande apa kan ke badan kam ini nakalian ka ministry kila along ready ke sio mata kita ke penbet ba state manghapan form kata ka PMU ke project management unit ringkap bangin ya trailang bat ka revenue adin jokta ngin implement Makanya implementation juga digitalize land record kam data pok hasil skandero channels
bat garhers na ngayalam lang kini ki atli council ban yelit lang na kapta kan skim ya kalan record hi has kumakalong mantahi kadang de be kiwan individually be kibrio kamde wa hadin bagawan kalan ak kibrio kila khamsuk panwan bu record bangi te kam date than bagawan ning ba kem disin re individually kibrio kila aktif baga khamsuk mamantak mapitib hi hai ni singi kala don kaji itu ru nagleng bang haba kishim lun ru lingba kani kajing juga jungi kalan ak ngelala ban batai ki bang baki di ban le be lahap an itu be kot isu nagleng jungi te ko makalo matai ki bawan ki debet individually ki bat ki wan ban register report council kalan ko tadu mesuar ko don ni mo tambah hadin bawan kalan ak pat kala khambon mo dengan trai ia menta nomor pakadang sedang ni kalan rekod nampak don tentatively kat no you namang idang patho ya statement ki observe kan sa ajing tip kan madin dari labun ba i bat ki bawan sa kadas council na kabentapan pu kalan rekod pingi si syamba kidon kami kaja simet rumah dan kerja para himaru padon yu ya kani lingba kani selesai ngin penbet bahkan bet proket kana makan pensuk ni bahkan don su nomor ya kani ni tu ipi wat ka high court ru kala khot ya ki option ka department jungi ban ya kan lor kani kajing bun jo litigation kajing IKS jaka po ka high court ya ka baka high court hi kal ong ngi ba kala request bar kala patha ya ka dis council ba kan net atau kan digitalize land record kan bakan pensuk kan pensting ru ya ka court nasyal ko aban wat jing tip abidi kan kerja cakaru di limbah kan yang salap bet namakan linglang lada dan kam ka jing bishar usyal ta kadon kanu ko bidi ba ki ko aban tip spang kerja di caka nomor pi ngilaju ngarang syam gini singi ru badan ki caka ki bagi beri di arsin ju cakaru kanir lawara kacing kelo mahar ba ki bobot dan kala ngila introduce ni ke digitalize land record kita baru kat insa jalur nomor ba kala bed ka benta kepala tikena bahan dalale ni ka